tu ni lungdam na lai siang tho Jesuin tua mun anusiat khit chiang in Galile tui pidung kan tanin mual tunga ka toin atu hi mi hon tampi te in apau thelo te mitto te khebai te apoi te le chinadang tampi hong pai piwa akhenge a hon ko I u hi Jesuin amau te adam sakhi apau thelo te pau thea apoi te dam ki kin khebai te lam pai thea mitto te in khwa amu theu mi hon pi te in amu chiang in lam dang sa u a Israel pasian aphatu hi tua khit chiang in Jesuin anung zui te akianga sama keimain himi te he pi huai ka sa hi amau te in ni thum sung kakianga hong om khinua anek ding u anei non ke u hi amau te gil kialin achia ding u kade ke hi tua bangin chia le u lam kala chimo khading u hi chi hi anung zui tein mi hon pi hi za ta wak na ding in hi gam laka koi panin khomun nga ding hi hiam achiu hi Jesuin amau te kianga khomun lum bangza nei na hi u hiam chi in adot le lum sagi le nga saneu tom khat a om hi achi u hi tua khit chiang in Jesuin mi hon pi te le laka atut na ding in thu apia hi tua khomun lum sagi le nga sa te la a lungdam apo khit chiang in balnenin anung zui te pia anung zui te in mi hon pi te apia u hi mi hon pi te in gilwa takin anek khidu chiang in aval lai ting athem anengin atopu le seng sagi adim hi hin topa lungdam na lai siang tho hi Christu topa na tunga phat naw ta hen